Sampa Abusuapanin ato Dormaahene nkra watu bi amane regional minister a wobono ene wasa to general mosquito nkra na Dormaahene de wate Dormaahene to Sampa Abusuapanin ate Dormaahene to me di kan catch say press conference kese bi beba na me show bo say ade kese bia na bibi ebesi Sampa bia memo waswate press conference na bedro abatofo momienti asema Sampa Abusuapanin no eka regional minister any DC any omumpanifo eya mani ana Sampa for dudo no ani endi hu any say miura Samgba Gyafla obia nim say mrani amambre kwanso onu eni Dormaahene a owo Sampa traditional council na saa nipa ya me bubo mu de ya regional minister ne DC ne omumpanifo ye ni say bibia ebeba krum ha ye say Dormaahene ena ye no na omu ajai akofa nipa fufuro wo bebi meka nipa fufuro na mambodi a be say suru na misuru na mum enye hu nipa omu frɛ no ne Sambodua obi abisa say die ena omu ye sabio omampani John Dramani Mahama adaroma oba ye osi oye 24-hour market ya ye si gafufro sende ebe ya amanfo asidramu ebe ye kama sabio ye be dasa gwaye dima die adino Sambodua ena regional minister eni ni DC omukofa ya omudi dwumadie no ekosi contractor ansande ye hu ye ena di hobium sebio yakwan a omu ye nipa kro no na omusan kofa no se onu na di aso ekobo from amadwumadie no ahya ase na me bisa John Dramani Mahama ana sebio me bisa ye regional minister DC ena afi interior minister ene omampani me bisa omu se sa ansem ya ekosui se bibi kosi na ntokwa biba na hwan na di aba na afi misan bisa omu se Sambodua na ye Mahene ana se Samgba Gyafla se bi ne ekosu ewo man mu ha bibia menim se omu nim se ne da mika no me se ende manu ese no ewo duada su number 1 a na Samgba Gyafla oye Mahene no wanti hu bibia enti omampani me di tu wanim na ebiatu wo interior minister na chief council minister susu atiebi efise nsem a ekoso no eye ahinsem na di aba nti omumpanifo ana John Mahama a woye yemampani no nimpanifo a bebu ha free regional minister so besi this issue nioma omoye no wo ha no se bibisi a ombeka saye ena yaye nanso bibia ne ho a sabio na Gyafla ninsa ehya ase tini na epese omampani ti na ebiatu party chairman ya oye yewura asedu nkatia nka obi beka say enye party asem na mmom ha bibia ombe bia no omuka no openly say omu party ena waban mu ya de yen na anu and then 3 days pepe kura me na wabinam kokrum na omukosi ano edi ni sika omuka tren say onim say bebia ojan no obetimi awusese ya ade na yakunu nsusu a police bia no obetimi aka bibi ana soja ni bia no obetimi aka bibi endura asa me ka kire policeman ne owo ha se omu party na wo ho na enya de aye di omu achinje because ebia se ase bebre ya twi nsi ye enti ye wagidie se saa niama no ebisi a bibia ne ho a ebesi na mi ka kwa chiri kakra no ne enti a ma age atum se party a woman that ye nde omu pepe ne se na anu ya
ya nua ana me nua kuma ba oye Alfred Kofi so no a oye nana no a obo nana chinsunu ma no ni ba a onu ni kwa afo mbedu kurum na open sisama okada ura owura drugstore ho ana omutu anu tutu anu sikan kun no nipa na ekun no nam ha onam Sampa ha oti chairman pani NDC pani pa bi moto so a odi na akotu no fie ya omunam kurum ha bibia NCE enu achi Alhaji Abdullahi Sabio onu nso oti brekum omu sisi o madan Alhaji free brekum ba ha ya na nema bi trese police for trese ya report amomo e ma mpani for free Alhaji say omra na onkoye report obeye report no ma police for we Sampa lorry station ho nyawura mu otika mu a obekọ brekum no ombe yi no Sampa dua nkrofo obe yi papa no free kam edi no kọhye fie ebubo no kun no awrahu se ma wo mu kura ne se fie ho a omudi no kọ ne na batan ma mi batan wo ha papa no su se omu ma no nsuo no mo se hwe oba o ye kun no su mpensu anu omu bubo no kun no ya nkrofo no wo ha omu kọ yi na Africa no omu a omu hu ye kura no ye tretu omu se ombeshi omu afia akum omu nsu ya omu ya ne se anumdwa omu bie omu no ka se omu party ena Washington bibia ne ho besi nde bibia ne ho a ese ampa enti o manpani amze ya kan samu bebre sene de ya disi esan obi ntata omu nkoye sei wo ha masem bisa mi bisa no ni se Gyafla ne Sammordua ho na ye o manhene ana se saa nyama no koso na bibisi a na hwan na diaba enu na mi bisa Central Minister any regional minister de ne ebe koso bia onim na nsem bi ekosu e ma meti se yesi regional minister na wonye wo mu lawyer yentro ne edi kan a wo mbeti ye wo ha no mi kodi mi ukokoto a mi na ebo me di kan regional minister kan se na fi ha wo mbe fa atu mba ku 67 wo fi ha abra atu a wo munya no ha na eye miensa pe enti obi a wo di atinye no onko brekum circuit court na onko bisa sa case no na ho a ube hu se na oye omu lawyer senia ye kanu pepepe yawra Dormaahene unzu kan asem bi se senana Gyafla oye manhene a ka obehye fa wo kurum ha Sampa ha dada nyina na num ewo ho no mu ye no se saa fashion no ye ndi afashion no kwa ye edipempuntu ana project ye de project won kru esu nana Gyafla ba ye na fasha di kan no okodi no wo Jambra wan kodi no Jambra kwa Jambra ye kru bia edi Sampa man esi ho enti se ye hye bibia ase a se ye ko sha ase efi ho nana kodi afasha no mane ye fe obi ahu ye Ghana ha owiase nyina obi ahu no internet su se afasha no na nana ko ye no successful sende se na fata na ewie ye no nana no ma o maka o na o ma ne di hu se afinu sia o mbesan asomu no na nana kokon ahena o ye nana Asantehene ka ho a odi nkrata ba ese ne ebe koso no nka ye mfa nko ne kurum na nana eye project kese bi wo ho a eye training college a o si no ho na enam saa tuturasem a koso ya nana Dormaahene se bia ko ese anaka obi wo obi mfechire den na abo anu anjo ade bia ye beba odin ye kan na ebo nana Dormaahene din a ebe ya obi nwa na menu memfa asem nsie nana danto ahene owo kurum ha ono omuko Dormaahene na omuko ye meeting wi a sende ye me kanu okotona ba bi di nkomo tin ye koso ndai nana no kodi hu nkomo bra na ntokwa nyanhya ase se nana Dormaahene aka akire omu se ma omu mma nana Gyafla nte ha ni ba kokura anwi wo ha omunye basabasa nkasa wo kurum ha ne ebe ya ebe boa ye ho anu bia no omu nko ho na omu nko ye basabasa wa hu se me bo nana no din ema bebi a okotona kansa ansem no me nipa bi wo ho ko bebo me amande enti
na hu say ye chezi individuals ankura ba baby ya omu bone a okobua ne manfo anu wo baby a ahwe abone omloko akodi ne wo no enye papa enu nti na nananum afahye no nananum atwe omu say bripam se nyankopon ya adum na oton supagu sampa asem so a ombedi afahye de bia na yesi nananye hwi wo ha wo behwe ahemfi a nana akukuru asi ha wa ubebo unsama ama na sa ahemfi ekura no nana Gyafla esanse o wa adwen panti no bra ye di asem no a enyansi ekura no na wa hye ase si sa ahemfi no se o si ahemfi no asi ho ama ni manfo da achi bi obi abeba bedi sampa akonwa bia no watena ho ahwe wo man no so se nyame ya nambum atutura semu a regional minister ye nana Dormaahene DC numdi tata nunti enunti na ama na yese nana no onye ahwi wo ha na mpo no beebi a waya aduro no uma obi fie ha ontimi nje dan ya esi wo no enje dan kituwa enti nana no owa adwen pa nambum ne emi ka kire o mampani any party chairman any NDC achitafo nyina omudo NDC ya omuwo wiase nyina ne se party no ubabun ha regional minister DC num ene omufiri ha omuye ministers omugu party no pasa ne mi kan na anu am se omutu aba eyiyi mpanifo region bia DC bia yeye mimitu aba no bi baby ametu aba presby JSS nipa no ejina ho no ade achi anopa koto aba no na esi yayi sa police station no edi akọ baby Sammoduafo omunim se ye hu omu ye mu bia wo a ombeku no omu play tactics eyi ade no ko ma omu amodina ye no bebre wodro se omu ejina bio because wudi akura abia no koto ajana madan se onkofa enya de a obekọ ho enti party no de me ka kire o mapanini se e wo mu se onu de o si onko biem na mmom ubesiesie wati na nchirima betu a enu na bema wonsu wachiri ayeyie umma ayenshira ama party no nsu de bia ye boarding se ne ye Rollins din no nia ne NDC fo a omo wabuno ha titro ne regional minister DC Sumahene a oye ufutufo onu bibisi a otufu nana Dormaahene omu ye u party no wo ha no ebeto da no ye beto aba wie nya sampanku fiapre bebia omu de party din se oman no bebo na wan hweye na wodi mpanifo antutu niam wie a omu de trabal wo ebeba Ghana ha ebe chia se wo bunu ha na abo Ghana man nyina nti o mampani ne NDC mpanifo asema me de tumanum ene no ne edi hobim me da obi bia ase Nana Gyafla eda obi bia ase se nsem asisi ye nyina achi mo amupendokure na mudono muda sujina munasu se mubedi na chi amandokre aya aduma sese ya Nana Gyafla na Nana Samgba Gyafla onu eni Sampa manhene a uko nkrata mu mrahwensu Google uko miamia mfidie so a wiase nyina bronipa obehu India nipa obehu uwo Tanzania na pa ohina obehu se owo Sampa onu ni Nana Samgba Gyafla sebi odefo a odwen ni man ni manfo ho se o mamu nyina afrisiapa nyame emma afifufuro enkombetu ye na Sampa aju ama Sampa fa ne ntoma pa afra na sebi o se ne ye nananum me Nana Samgba Gyafla odikan o sira Sampa ansa na o chichiri Sampa no sa nshira no edaso gina ho Nana nshira a odi shira Sampa ansa na ya chichiri Sampa ne se obi ofri baby bia ube ya aduma wo ha ebesi wiye ahuwa o ma betena ha ya aduma asema America on bedi ho adanse
Sanchira no na Nana Samgba Gyafla otoso mbienu odi shira na o frefre o tu ninsa frefre mu se mumbrae na mumbe hunu mumbra no office wa wo pa asase aye aduma wa wo pa bibia ya mum to cashews wa wo ye bibia aduma bia ye business bia bra na nananum adikan ashira Sampa asase nu dada se wa wo be aduma wo ha bia ensi wiyi asundwe e wo Sampa ba na ye wie mpo afi ne na asase bibia be ye din na medina sa akwanya nso na yewura kofidan ya twitwa ne basikan kunu Alhaji Abdullahi abusuafo se ma omumpa ba ma obi nka se bia yakom omun krofo kwa eye den ebeba papa bi moto osi the day will come eye den ebeba na chena eche nanso ebeba omudi sa no omun kokwa da enti enye wadin se wonso wu koye bi ye priasundwe sende Nana Gyafla kanu na yesi agro uniform obi be bisa se Nana amo ne din medin ani Nana Abu Sirigbo na Abu no Mahama sentem ho enti o mampani mi frɛ no se oye mi papa sa na wangrafo anankramofo a ye wo ha no ye fa no se obi no papa din ye pa oye papa mimini Nana Samgba Gyafla otoso mbienu na Abusuapanin ya me wo fi ha tutu bibia wo pe Sampa abakosem pa ye trodo atia wa mma me ho wa mma fi ha na ukofa bebia asema ebe kan tre obia eye kwa enti sa na ete tosu biom we de mbefa me wura eye Nana Samgba Gyafla su na mapa ye wura mbefa Nana Samgba Gyafla su na mapa ye wura eye otumfuo osei tutu a otoso mbienu na mapa na chew achew pa amedi manu ne se bi udi ukraman ko obi fie na okochi ni pakura akuko a ukraman wura no una upa achew se hwe na anu Sammordua eni mbrante bi eye Mandela adamanum mamulengenum omubuabo omuhu anu nsem a omukoka kire eye wura even obi kura amfere osi se oma eye Nana otumfuo si Sampa ye ne dia nkrata ye kire se Sampa ye otumfuo dia no onfa nkrata no emra sabi obi a oye nafa nani pure pa kasa sabi kasa fi a omuki kan kire eye wura na fa nani eye fantrafo no ye nta nkasa sa nanso esan bebia ye kofa nipa no ba enu nti ama omu akofa sa asuban no bia omu tibi kasa kire ye wura sa na asem bia nipa enim ni se ye frɛ nipa no bi se omu ye bandafo ni Sampafo ye nyina ye nipa baako ye nyina ye dipa ye nafanafo banda no de em se enam kunsu na asantefo di sadin no ema omu ye nananum ne bandafo nyina na kabo omu a omu di kun free kakala ene sinima nchale na afi korogonum eba ha enti ye ni bandafo sende asantefo bia asantefo ko asantememu a obi oyoko obi aguna ni de keka hu sa na ye ni banda ye te banda nye kasa fufuro ye no omu nyina ye pe nipa ni ni nua na ba ye duru bebi na omu pa emu fa no ho a enti anu bre pa mu no se mu pe na fanafo history ana Sampa history atia misi ma obi anko bebia Nana Samgba Gyafla odi kan a obe chichiri kuro na ni nua ni senyo na ogbo no ni nana kron enemy ni nana kron eni Nana Gyafla enti sabi o yesi sakusi edu kwan a ni fie wura eni sie enti se ope Sampa abakosema atia upai ko bebia se ne mamulenge kan aye no na mo ayira se ne adamanum kan aye no na mo afum mumbe ho Abu Mahama Sirigbo eni ni ofa ase ni na busuafo e damasi bebre. Simple reply.